Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri. İşgal etilgen Kırım'da tintuf ve tevkifler. Gece Rusya kuvvetçileri Rostov'a mahkeme turuşuna yol tutkan Hizbut Tahrir denilgen davası iştirakçısının babasını yibermedi. Sabah ise Kırım evlerine basıp kırdı. Kırım Birdemligi Cemaat Birleşmesi'nin sonki malumatına Kore 8 kişi tutup alındı. Tafsilatlıca levhamızda. Bugün iyunun 10'unda Riza Omerov'nun sabası tintuvden başlandı. Rusya kuvvetçileri sabah saat 7'de onun evine basıp kırdı. Bilgisayarı tintuv vaxtında alındı. Özü ise yakalanıldı. Моя опора ты! Ты моя опора, Риза! Onu Federal Təhlükəsizlik Xizmətinin bölgine alıp keteler. Bir türlü izahatlar berilmey. Üç bala bitasından qala. Kamile apalıya hastahanege yatkızıla. Rizanın apayını loğsahanege alıp kettiler. O yüklü 7. ay. Korkanından vaxtından evvel doğurmağa başladı. Omerovlarının evine kuvvetçiler Rizanın babası Enver Ağa gece tutulgan son geldiler. Enver Ağa siyasi mabüslerinin akrabalarının beraberlikte Rostov'a yol tutaydı. Anda Hizbut Tahrir davası mevzusunda mahkeme münakaşaları ötkerilmekte. Xabatlanğanlar arasında Enver Omerov'nun Kiyevi, endi özü Enver Ağa da apiske düştü. Onlarını Kerişte tuttular. Enver'in basımı getirildi. Acele yardım çıkarıldı. Kelgen hekimlerini yapıp, kan basımı yüksek olğanı için onu rahatsızlamağa rica etti. Fakat yol hizmetinin xadimleri ona özüne kelmege bermeyip, polisiya bölügüne alıp ketti. Bugün Rusya Federal Təhlükəsizlik Xizmətinin qadimleri Aluşta, Qarasu Bazar, Zuya ve Korbek hasabalarında Kırım Tatarlarının evlerinde tintuv geçirdi. Omerovlardan gayrı yerli dir cemiyetinin reisi Lenur Halilov, Eldar Kantimirov, Ayder Jeparov, Ruslan Mesutov, Ruslan Nagayev, Eskender Süleymanov yakalanıldı. Bugün Takihat tefkikhaneleri ve hapishanelerinde Hizbut Tahrir denilgen davasının 56 mabüsü tutulmakta. Kırım Tatar Müslümanları Rusya'da yasak etilgen teşkilatının işinde iştirak etuvenen xabatlanıla. Kırım Muhtar Cumhuriyeti prokuraturası keçirilgen tintuvler esasında cinayi iş açtı. Bugün Donbass'ta Birleşken Күчләр операциясы mıntakasında Rus işgalcileri tinçlikni 4 kere bozdu. Ateş Donetsk vilayetindeki Ukrayna mevzilerini açıldı. Bu akta Ukrayna Mudafaa Nazirliğinin spikeri Maksim Prauta bildirdi. Gece düşmanının mina ateşi astında Zaytsev yanındaki noktalar kaldı. 120 kalibrli 10 mayın atıldı. Sabah ise Vodine tarafında işgalciler 2 kere kurşun atkaç kullandı. Ukrayna askerleri arasında yaralanan ya da ele kılganlar yok. Rusya Qara ve Azaq denizlerinde ve Kerech boğazında Birleşken Milletler Teşkilatı'nın deniz hukuku şartnamesini boza. Gaga Halkara Hakemelik Mahkemesi Ukrayna Rusya'ya karşı davasının dinlevlerini başlandı. Bugün Moskva temsilcileri sözge çıqa. Bu oturuşta onlar iş asılına bakması için mahkemenin hakkı olmağını isbatlamağa tırışa. Davanı 2016 senesi sentyabr ayında Ukrayna başlattı. Kiev mahkemeden Ukrayna'nın bir yıl boyu devlet olarak haklarını tasdiklamasını ve Rusya'nı deniz akvatoriyasında hukukka zıt kelgen hareketlerinin toxtatmağa mecbur etmesini istey. Söz Rusya tarafından energetik ve balık resurslarının kırsızlanması, Qara ve Azaq denizlerinde gemiler katnavının bloklaması ve kanunsuz surette Kerech boğazından köpür kurulması hakkında Ukrayna temsilcileri salı günü sözge çıkacak. Ukrayna qabatlaularının esası Kırım'da Rusya'nın harbi kirişividir. Ukrayna yarımada kanunsuz surette işgal etilgeninden sebep Rusya suvereniteti Kırım'a tarqalap olamağanını bildiriyor. Rusya ise bu qabatlaularını inkar etti. Birinciden Rusya Federasyası Kırım'daki Ukrayna suverenitetine dair şüphe doğurmağa istey. Onların delillerini dinlep tek bir şeyini unutmamak gerekmez. Kırım Ukrayna'dır. İkinciden Rusya Azaq denizi ve Kerech boğazında istegani gibi özünü alıp barmağa hakkı olğanını isbatlamağa tırışa. Yani onun aytganına göre şu yerge halkara deniz hukuku tarxalmayken biz sizden bu hikayeni bilemiz. Kreml'de çoktan bunu yapmağa isteyedi. Bizim vazifemiz imperiyanın hayırdan tüklenilmesine yol vermemektir.
Амелдеки Верховна Рада мебүслерінің ярасындан зедесі журналистлерінің қабаржылыққа қаршы араштырмаларында ер алалар. Бұл ақта Честно Джемат әрекетінің векеллері білдірді. Олар сонки yıllar devamında mebüslerinin işini talil etті. Оларының малюматына көре 424 mebüsen aman-aman 4-ші işine келмей. Бұның ile faallер білдіргеніне көре зинаддашлары ерне рей берген 178 mebüs бар. Талилге сасланып, олар ең намыслы mebüслер жедверіне азырлап интернетке ерлештірділер. Ми рекомендуємо українським виборцям. Украин сайлайчыларына бірқач шеге дихатлы олмаға тепсие етеміз. Бірінші, дөгме басқанлар. Бұлар тек өз рейлеріні дегелді, башқа мебюслер еріне де рей берелер. Екіншісі, ішке келмегенлерге өз ішіні япмағанларға бақмақ керек. Üçüncüsü, қабаржылыққа қарашы араштырмаларында ер алған шақыслар. Також ми додали два важливих критерії. Бұның әле біздің жедвелімізде мебюслерге қимет кесмек үшін бізда екі мойын критерий қоштық. Біріншісі, мебюслер түрлі сияси ислатларға рей беру вақтында насыл етіп қол тұтқанларыны талилеттік. Екіншісі есе, демократияға зыт келген қарарлар қабыл еттілер ме кебішелеріні көзеттік. Қазақстанда наразылықлар вақтында 30-ға қадар адам яқланды. Адамлар Алматы ве Нұр-Сұлтан соқақларында топлашып, июннің 9-ында олып кечкен президент сайлауларының нәтижелеріне разы олмағанларını білдірді. Меркези сайлау комиссияның ilk нәтижелеріне көре президент сайлауларында ғалебені Касим Жомарт Токаев қазына. О рейлерінің тахменен 71% алған. Токаев сабық Қазақстан президент Нұрсұлтан Назарбаевның башы олған Нұр Атан фырқасының темсілжісі. Адамлар нәтижелер сақтеленген деп айта, мұстақил көзетежілер ве журналистер де білдіргенне көре сайлаулардың вақтында бір чоқ бозулар олған. Мемлекетте президент сайлаулары март айында Назарбаев истифаға ариза берген сон тәйінленді. Екі параллель үкімет отырушы Молдовада сияси бұхран девам етмекте. Авропалы Майя Санду үкіметі оз ilk күрешевіні парламент бинасында кечірді. Президент вазифесіні вақтынжа иджа еткен Павел Филипп исе оз назирлер кабинетінің отырушыны үкімет бинасында кечірді. Молдова сияси бұхран кечкен авта жұма күні Анаяса махкемесі парламентіні дағытмаға қарар алған сон башлады. Себеп сайлаулардан сон 3 ай içinde mebüsler коалицияны тешкіл етіп оламаған олды. Эртесі күні Русия тарафдары олған İçtimai Fırqa ve Akkum Avropalı blok çoqluqны құрып парламент спикеріні ve яңы баш назиріні сайлады. Анаяса махкемесі бұл қарарларны қанунсыз деп таныды ve вақтынжа девлет башы вазифесіне баш назир Павел Филиппны тайынледі. О есе парламентның дауытылығыны ve вақтындан evveli сайлауларны илан етті. Гаити Cumhuriyetindeki үкіметке қаршы наразылықлар вақтында 2 кіші қолды да 5 яраланды. Кеченлерде мемлекетінің беңлерже сакені пайтаққа наразылыққа топлашты. Олар президент Жовенел Моизның истифасыны талап еті. Девлет башы ве оның этрафдагелер қабаржылық ве девлет параларының қырсызлағанен қабатлана. Наразылық көстіргенлер yollarını қапатты ве шыналар яқты. Полис есе президенттің сарайының нумайышчелерден қоруй. Будықыға бұл сонки хаберлер еді дата тәфсиятлы жамалыматнен сыз бұзын UATV сайтымызда. Оқой білесіңіз. UATV-лі олыңыз, сағылықнен қалыңыз. Көрішкенже.